Ninkutangira iho murebi wa TV West kandi ninkusima aha kunyagitaho aha program y'obuhingi n'oburiisa. Omuhereza ndi Prevence Akampura. Esande yahwire tukaba twine namanya Peace kuruga omuri Nyihanga arokutwegesa aha ndeberera y'orutookye hamwe n'okuzaza obutumba. Mwene rwa kabiroro twasharamu ngu tumweyonjere ayonjere kutushoborera aha kuzaza obutumba obu okubureberera hamwe n'ekintu eki wakubasa kuganyirwa omu kuhinga orutookye waba orurebererire gye n'orwihamu kirukwingana ki. Omuhereza ndi Prevence Akampura. Program egi nekushikibwaho aba crop champion. Aba crop champion biine orwezo orurungi kandi noruteekaho amababi g'ebihingwa byawe byana kurungi bibereshera kurungi birabya kurungi. Mwenu waba nonda omusiri gwawe ngu orebeke kurungi shikirira aba crop champion enamba zabo ziri aha screen baterre bakuhereze buri kimwe kyona eki orikwetenga. Katugumizemu na Peace arokutushoborera aha kuzaza obutumba n'endeberera y'orutookye. Ninsho bicheza abantu barukukira kukora babana bari mu process yo gurobo obutumba no kuza kububyara. Enshobezi bakukira kukora emirundi mingi ne transportation. No shango omuntu agure emitumba ayijazire gure emitumba taine aho kugitwara agitwara za kugisa yashanga yahendekiri. Poor transportation nacho nkigizire kureba nekizibu n'enshobezi bakukira kukora ekindi omuntu nagenda aza kubyara emitumba egi atari ready. Asiga enjura zitakugwa agira ngo yija kwenda emitumba nebyarwa enjura zaba ziruhu. Enshobezi ndi omuntu natimbe kina kitashikire rero atanika complaininga ngo size ke taba mpango nkaina rebero wa Peace ekina kice wabo otachipumere koko nakugambira ngo useme kwa 042 hari 2 na spacing ya 10 by 10 njiba nkimanyisa ngo mbone kuhinga kwa kurema. Yes. Okushera mizo nshemegwa nishera bwanyuma yabwireshe. Amizo shemere kuba no gashikero mukasheshe no mwazyo abo kuba echo bizimazima wotashikero mukasheshe no mwazyo nchiba nkimanyisa ngo emizi emitumba hardening neja kubambi kandi no kukura kwayo neja kuba stunted. So hardening ni chikuru munonga. Hardening ni chikuru munonga wagutwara okaguvyara guta hardening ntabo omutumba nugugira stress. Ekimera cyona nkigira stress wabo tachire bwire. So chimere kwechereza hardening period chika hardeninga then hakabaho maturity of the roots. Okay. Hagati yo kushera mizo munonga no kuguhereza mizi make nice kiri kukira kuteganisa omutumba. Washchera amizi mingi emirundi mingi ngukira kujunda. Washchera amizi make emirundi mingi niba stunted tekukura. So mbwenu noteko kurangwa balancing ekintu kyaterera. Yes. So twatiri yo munasare bedom. Omwo munasare ogwo mutumba gushime kubana gumara mu specific arobwire buru kwingana ki kandi nshime kwa ningutwara ahabwire buru kwingana ki kuza kugera. Ngwena haburunja madama Akampura. Waba nonda kuba muhinji murunji. Omutumba gutware gwahezo mwezi. Gwahezo mwezi gumwe process yone hwire aho ningira nteyiroko yegendiri. Omwezi gumwe emitumba neberije ekwasire nemizi na hatu wareba yahanza mukavera norebe mizera birimo yone kugambira ngo hatu nywa ready to be planted because emizi nerabo mukavera reba yashuma mwe shatu kindi no gutegerize kinote ko kujibyara. Yes. Omukutimbe kinejo mu process mwo wagamba ngo notifika tugita mu maniwa. Ni maniwa cyo tukuteka mu kinejo. Ntikira kukozesa farm yard maniwa ahabo kubantu manyango niyeru kwata jamizi kandi niyo kuza je bimera byitu kandi niyeru kukira ku improving soil structure eka balancing soil pH. Ngwene farm yard maniwa ejo kugamba farm yard maniwa ni manisechi kaudanga ninga compost ejunzibweje ninga shigwa niyo maniwa poultry droppings amatoto genkoko gajunzibweje gatari kugira ngo wagaprayinga mu garkose nibitekwa kuba bijunzireje period bimazire period omukina ehozireje ejo niyo tukira kuyikiriza mu buzima zimanishemere kuba no applyinga omukina cyawe. Okay. Okutwara obo butumba nobwire cyo bunshime kwa nimbo byaramu twine season zitarukushana. Nshime kuba ni targetinga bwire ki nkagira ntakangura obutumba bukuza kubyara. Season twine season ibiri nko kuwa kigambo mukuru hati turiye mu season y'enjura from
twine eziba kweta long seasons na short seasons. Hati nka turi mu season ezikwirira ecyanda mbwene kuruga okwezi ku 12 tube twine mwenjura ko kubanza tube twine mwenjura kwa kabiri tube twine mwenjura tukagira amakanda kake ko kugesha mbwene okwa kashatu okwa kabiri okwa kashatu byara kwa kabiri enjura ezibeho kwa kashatu bya enjura zitirire okwa kana ntaje kwa makanda kanda kake mwene agameza ashatu at least no basaku wabokozire ekiba kweta okusharura mizo mu musiri gwawe ohiwaza kubyara agaganiga kutwa agameze n'amarungi go kubyara then aganda marungi okwezi kwa mwenda nikimanya je kurungi munonga ngo hariho enjura ya Bikira Maria 15 so of the month of August enjura zikira kugwa ikiro cya Bikira Maria bwana cyo kiro cya Bikira Maria bo watimbere bina ebyina bisharura go mizi agaga kubanza go mugisha then okwezi kwa mwenda otware imbibo zawe imitumba yawe jibyare rero enjure gitirire kwezi kwa mwenda kwezi ku 10 na kumwenjura na mizi neba yakwasiri mwene season ejo ninunji munonga ntujya advising abahinji bona bashimiye ko byara season ejo niyo tukira kwa advising aho kutwara imitumba nambwe tuba tuzarize nyinshi kuchiraho ko wareba hati nco wareba production capacity erinche abo kuba twine short season of rains. Katureba handebera ningasha management y'umutumbogo nija nagure mitumba yanje nagenda najibyara hata ntwenda kurebeje management yayo endebera yagwe mpaka gumpire kitoche endebera yagwe bari umukuru umutebe kanisa endebera nkoko nakugambira considering ibintu ebishemeye kubani bikorwa spacing kurungi uteke mu mani waje ugaiza kuteka mu mani waje wo spacing reje wateka mu rwezo rurungi famu ya Maria nkoko nabugambira ninga compost haba hatari honjura wakora watering wabo inamizi hihi waba no basokolese irrigation wa wateringaje kwaheza ku wateringa umutumba gwa wagubyaraje nkoko nakugamba guteka hasentaje kuwaheza gubyara dena hasigara wagombera. Regional weeding is very important. Abantu bingi nibakira kubyara imitumbo shanga gikandize habaho competition of nutrients icyo kiretere imitumba yagarike nyuma so ko kweza kuombera oyara ucheza kwara nkoko wabanureba nambwe nimbire minyine mu cyaruzo oyara ucheza kwara kwatamizi ucheza kwatamizi otere mifureje uhabura mifureje taho umuserwa wabanugireba wabo taku otine hata kushuma kugira ngo kwatamizi gatahe muje okore ebakweta water basins nkoko wabanuzireba water basins ezo wabanuzireba tutire muje rwezo rwitu ntucopa chompingira mu sedo stems nibye bicweka nibye ebitumba tubicwanyaguza tubiteko muri cyo kina bikwatamizi bijunda bikwatamizi nkahi umurtoke rwitu ebinde byina tubitimbamo tuteka mu urwezo rwitu emizi yemitumba eje gumanegera ki nesikamu nerya dena hasigara usharaje wano usharo mutumba ngo kuba banoreba nushare kirere kigizire kita ecyomere cyonga to kugutaza ukagira ubuta nushare kirere cyomere ukiteka jya hansi kibasa kwarwa hansi kito mwata kandi kigarika kigira ki urebika ngo kirere cye cyuwihaho cyaguma hansi tabaho soil erosion umunanka umurtoke rwawe kikwata mizi kikwata kitomwata kirere cyawo kiteka hoje kibyama hoje horizontale to kwaro ko wabona rena hasigara mutumba gwawe ugumana ugurebera nko mwana mutumba no gurebera nko mwana rero sharure kitoke kirunjo kiteme kitoke urebeka ngo wateme ikisiku koko wareba umusheja yateme ikisiku note ko kuchopinga ikisiku wotine time ta harvesting ikitoke abo kwa ko kukirekaho ekisiku echo nibageta maternity leave for wivozi so ngweno ino kumekinga shangu wachopinga ekitumba wachihaho kandi wahakirininga waretariye itaka washwekaho ahabwenji kugira ngo hatabaho wivozi kuja kusakinga sap yaho iwaheza kutema then kikateraho mahuri kikazaraho kikeja kikakwitira urutoke hatika wangambire ngo bwo butumba buri disease resistant ejo wivo ija yagukwate tagwana gubasa kwerwanara nko kuba banoreba nyowa hariya nyene bane ibaze
baine ibazi tibarabyire emitumba egyecyokiri baine ibazi bine bikoko nyine kumekinga shuwa ngo ninshangiraho kwikire kugira ngo kitakaga nkiguruka machi n'amapapa kitirga wabo kikijankaye owanje nyine kutwara umurimo muhango nabwo nkabashomesa nabo nkamekinga shuwa ngo bakoraje konke kikoko cyo nkiteko kurwo wane iba kikakutahira so mwene mbufunze omutumba ogu nogurayo gwine extra care nokwatwe kikoko konka nicerigera handebera yawe ncerigera ndebera yawe yo kechi wagitekaho kuko aba noreba immediately twagira twashwekaho tarabeho uburwire bwona transfer disease hati hatugire ngo tanagurebereraje n'uburwire cyo bukushira kuteganise mitumbeje uburwire n'ubwinji hariho kiba kweta nko nanagambira haro banana weevils izo ziriho hariho kiba kweta sigatoka n'uburwire bw'ebitoke nabwo kira kuteganisa hariho uburwire bwa kweta banana bacteria wilt nanabugambire obundi uburwire obwabire burumu Panama disease naye kene kira kubiteganisa konka hati ntureba kandi tutujine tutubyine byo byona tusime mbabasi nabanyine eka nintamwe mitumbera kwinganisha mu eka ushemekwa no byare mitumba 450 plantlets. So plantlets says njantandika kwihamu harvesting ezo sente z'wagamba bwa nyuma ya wiresha omwaka gume nkoko nakugambera nutandika ku harvestinga kandi harvesting period shemere kuba 15th of the month and 30th of the month. Okay. Yes. Eka ni nkamu kirkwinganisha eka ushemere kuba per month no ihame bitoke wabo gureberire je nto expecting kugira ngo ubu mutumba gushemeye kwa gwine kitoke so 15th of the month ushemeye kuba no ihamu 220 kwezi ibitoke 220 abo kuba no botire mara wense kugira ngo harimu no sharura twice in a month harimo ebikuzire n'ibiriyo nibyirero kura abo onkako kukibara kimwe aha mwezi gona 15 and 30 ushanga wihamu ka 400. Okay. Yes. Hakaba hariyo goriyo nareba konka inita karche nayega yanagira mutingo basa kuteka ho mutumba iyo nko muntu omukugu omazoro mbwiro obo no habusho bwakwe no muhereza ningira ngo akinkabura umuntu wena urya heraha umuntu ashemerire kutinerera ecyariyo nazakora ekikuru agire passion kandi no kuyabasa kukitandika akataka kacenyo nkanye nyine 4 acres just 4 acres of land. Yes. But nyine ho 12 enterprise akataka kace yego kuwa kubasa kakozesa kakugasiri abo kwano bwo kuboine mitumba yawe 10 oine bitoke 10 mitumba 10 enkori 10 ebitoke 10 itwa hekitoke twina katareke tukanyakira gujo hari nukakora buru every Tuesday of the week ekitoke kyemitware 2 woine enkori 10 mazima abitoki 10 ejetie mitwara 2 hona wa harvestinga katugire ngo wa harvestinga ebitoke 5 ebiri 15 wa harvestinga ebitoke 5 ebiro 30 hona to kugenderaho so akataka kachene kakora kurekiwe mindset yawe niera kuhindure ukabasa kukuguka ukamanya ngo ubuzimazima akataka kacha koine wakayutilizinga nakakugasara. Okay. Turukwirira kuhendera katorebe ahabyo basize kwiho mu project age iyo nko mukazi obumaziremo bwire oyino bukugumo mu kuzazo butumba n'ibintu cyo giyo bazeganyurwa mu project age project age nyire nko kumanywa abo kuba ijo nkagenda hamwere ko jinja twina bamba dufa na Dr. Kasisi twaguze mitumba mbweni yungu tuguruze mitumba emitumba ye nyire kumanywa buri omwena hata nantereso muhereze mitumba tu nyire maka sente shomisa abana banje abandi bahereze university abandi naho bara abandi bari mu secondary
indanta kugumirwa ikindi nindeba ngo harimo okwatanisa kweka abo kuba omushaija wanje waba noreba akaba natura Kampala konka through this business kuko wabireba kuzaza emitumba hamwe n'omwana ogu hati niyo ntasa yitu yeka so nindeba ngo harimo okwatanisa kweka kana abana bitu nabo nindeba nibagezeho kwa adoptinga icyo kituri tukora farming as a business so nyegiremo ibintu bingi namanywa nabonamo sente obwa hati ni expandingire mother garden hati ndiyo mu 2 acres. Yes. Akatumba kari arizinga haka akatumba tukaguza shilingi 20,000 family ba. Okay. Obutuma bwo kuhereza bwo gumira nakureba ha program eje yo Buhinji n'Oburiisa. Obare umutebekanisa wizoberi nyenda kutwara umugisho gwo kusima TV West okuntayayira okundi organizinga ko Muhinji wo mitumba ninshaba ogundo murundi tije nimwe mwije muntayayire tumwarya ha kitokeki abo kuba tibervere nutritious mwije mubwire twe tuyino bwire to enjoying ekirya nimperezo butumwa abantu abarya hera aha okore mitumba nka business kora farming of banana as business ahabo kuba ekitoke waba otine mushara gwa monthly nko kumuriyo n'umukori imwe nko kunabareba nimangu n'umukori mishara waba ohinjiro toke nko kunakugambira ekemwe erme ebitoke 250 okahinga jor toke rwawe okozire all agronomic practices no ihame sente eziri kubasa kuketaringa nko kuri kutunga mushara gwo rukoro mu TV West so ninshaba abantu bona bine ntoke okuzikoraje ubakahinga bacokere mbibo nungi bakahinga mbibo eziriya aha mutindo bakabasa kubone sente bakareka kuhingira eryo bakashikira bari kubyetegereza bakega nambwe na hafama aha nakira kwija abantu bingi aba Bishops University nabakira kwija bashomeraho aba farm school Rwampara Farm Institute bija bashomeraho aba districts bija bashomeraho nambwe nikaiza hostinga aba district Isingiro na Mitoma bakija bashomera nahura nashemererwa bareba akataka kakeno basaka utilizinga ohingo rutoke nkoru oyiheme sente ito nsharure bitoke nshanjuna 2 per season ngwenore not per season monthly abo kubortoke ro wareba hariho runda hahifi oru fish ponds ziziri na apiary sharure bitoke omushaije ogu nwari kuguza bitoke ebi no butwakuza kwereka record zito oshanga hariho entasi ngwenu ninshaba abantu abarya heroku bareke kutina bazo mu kuhinga bitoke ebitoke nbyo byine monthly income abo kuba no kimanya ngo buzimazima 20 ntasa zo kushana hariho okiba kweta daily income projects, monthly income projects, seasonal income projects and long term income projects konka aharutoke tize monthly income nambwe nitwa hantukora ezo projects zona nko kunazibagambira twine daily income projects twine mudayare twine mushrooms twine mama huri genkoko twine monthly income aho twine hebitoke byitu koko nakugambira hatushanga twatasi twine ho kiba kweta seasonal income wabanoreba coffee irinta cropped omumwanya hate cyo tukita seasonal income twine ho long term income twine bibira byito hansi nsharura memiti ushanga twaguza tubona kasente kandi twine na bwa rentals bwito ko mtawuni mwene jo long term income mwene shanga omuntu omukantu kachi ko kwihomo ryeki ko kutwihomo ryeki tu saving tucheza ku saving tugira kandi akutwa investing aho mwene kituretera kugira ngo in future tutuja kuteganisa abana bitu ubwo turi kubasha bakasente ngo tukabashomesa mwene bashemereye kuturebera pan shemeye kureberwa be twakozire then turi kureba okoraje obuhinji
obushubuzi yabare iyogumire nanye aha program y'obuhingi na burisa kanye sijengu iyogumire nora program ine kintu cyabasa kwega aha mbozi ya bisa namanya hari kushoborera process yona okwari kukora obutumbo obu obwa microplantlets twarga o mother garden yatwereka okwari kwihamwe obutumbo obu akija ka preparinga akabuteka omu nursery bed kandi bucheza kura yaheza kubutereza bukaruga bukaguza bwaninga shibukagaruka bukabyarwa yakwereka ngo om project age we echar kora ari farming for business so nakora obuhinji no burisa kubwihamwe sente tarukorera kuhinjereka konka nakora kubwihamwe sente so yatwereka ngo process age eyarukora eyemitumba eje yokuzaza butumba mbazumazuma abasize kwihamwe kintu cyangwa munonga yakwereka ngo ahira mu sente ezibasize kumukora business zindi kandi yabasa kubisa honeka yashomesa nabana be so peace taine charwegomba hari yorukora muri mugwabo rukwezi ahabo kuba yakwereka ngo kuhinga no kurisa bazumazuma no muhanda ogosheme kwa notora program eji ne kushibwaho aba crop champion kanda aba nabo bakwinira rwezo runji orokuteka hamababige bihingwa byawe bikabereshara kurunji bikane byana birunji mbwenu niwe okajirote real ororwezo ine kintu ecero basize kunkora wabano benda no basa kwatera esumuzabo ziri ha screen bashire bakwereze buri kimwe cyone cyo kwenda program eji itawo buhinje no burisa no kwetwa chumba humba tuti omuhereza ndi Privence Kampura kandi ha kamera nakoraho na asafutur yahebwa bitu ni kuisya program eji lebero hobo rwa kabiri shahina zechiro kankwendeze okurara kurunji obusinje